neza nshuti za Ruta TV 1, reka dutangire tubasuhuza mwese aho muherereye tubabaza tese muraho mumeze mute, murakomeye? Nizere yuko mumeze neza. Twebwe turaho, usibye kuba twakiriye indi nkuru itari nziza hano mu gihugu cacu ca Uganda, inkuru idashimishije, inkuru mbi kabisa, inkuru mbi itari nziza. Kuri uyu munsi rero twakiriye inkuru itameze neza, idashimishije, ariko nanone reka dutangire duheza famiye ndetse n'urusengero rwa Vision ndetse n'abayumbe bose ku isi n'abakozi b'Imana, abayobozi, abapasiteri bose, reka tutangire tubaha pole, mwihangane mukomere, birashika mw'isi si iwacu twese, twese turi abagenzi ko turaja mu ijuru. Kandi buriya Bibiliya iravuga neza ikavuga ngo timukababazwe n'abagiye, ahubwo mubabazwe n'abasigaye. Ubwo rero reka turirire abasigaye, abagiye bo bararuhutse, kandi rero bigendeye mu bwami bw'Imana kubaho mu mahoro meza. Yego niko bimeze kabisa. Hanyuma rero uyu munsi rero mu gitondo ngize gutya nakira inkuru itari nziza pe, kumva ngo Pastor Muramira yitavye Imana. Uyu mugabo yakoreye Imana cyane, yasengeraga Imbarara aho bita muri Vision, mu rusengero rwa Vision. Ni ruriya abantu benshi bararuzi, titwirirwa wenda turusobanura. Rutuye hariya Mbarara, niho rutuye. Sinibuka inzi gusa inzaho ruwa, ariko sinzamenya ngo rutuye mu gace kitwa gute, kuko nzi ko ruwa ruguru yo mu Rubiri, haruguru yo mu Rubiri cyane, no kuvuga ni imbere yaho nyine bukeya, sinzamenya akazina ka hari ahantu uburyo bahita. Uyu mugabo rero yari umwe mu bayobozi baho, yari umupasiteri, ariko amakuru agaragaza ku rupfu rwiwe biravugwa yuko yagwaye, arangije kugwara, nyuma aza gupfa. Kandi amakuru abayaduhaye batubwiye yuko yaba yaguye mu gihugu cyo mu Rwanda, ubwo yavuye Uganda arwaye cyane, araza aja mu Rwanda. Ngo agere mu Rwanda rero agiye kwivuza, ahita basanga kera umuntu byarangiritse, umuntu yaragwaye ameze nabi, nyuma yaho aza kuba yakwitaba Imana. Abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka ku kintu kimwe batubwira, ntabwo turamenya neza nimba ari cyo, kandi abantu buriya baravuga bakagereranya cyangwa se bagakeka, ntabwo wamenya ukuri neza ukariko, wenda tuzaba tumenya ukuri neza. Gusa abantu benshi bari guhurira ku ijambo rivuga ngo uyu mugabo Pastor Muramira ko ashobora kuba yamwoye isumu, yaramwireye isumu Uganda, akaja kwivuza. Ageze kwivuza ku bitaro ahita asigaye ubuzima. Kuri ubu ngubu abantu bose bamuzi, abantu bamukunda, abantu basenganye, famiye, abanyamurenge ku isi, twese tugomba kwihangana kandi tukomere cyane. Twese niyo nzira, kandi twese ubuzima bwacu bwo mu isi ntidufite kubutindamo. Niyo mpamvu nanone tugomba kubona abagiye nabyo tukihangana, kuko nanone ntitukirengagize yuko urupfu rubaho. Ubu ngubu usigaye usanga umuntu akama yiberaho azi ko atazapfa, abazine ukamubona mbese ubuzima bwiwe yibwira yuko atazapfa, cyangwa akibwira yuko azaramba. No kuvuga muri iki gihe ahubwo ntihakinapfa abantu bakuze, ahubwo hari mu gupfa abana batoya, abagabo bakiri bato, abasore, inkumi, nuko nguko abagore bakiri bato. Ubushize mwagize guke ejo bundi hano Kampala, ikiriyo ejo mwarakibonye cy'umudamu wa muzima, ko ari bwo cari kikiba. Urumva rero Uganda turacafite ikibazo kandi cyo kuhita tuva mu kiriyo kimwe twinjira mu kindi. Ni ukuri birababaje cyane, kandi ugasanga noneho uyu munsi turababaye. Gusa abantu ni ugukomera twese. Uyu mugabo Pastor Muramira, navuga kuko nawe imirimo yiwe yari myiza myinshi,
noneho ikibabaje ni ukuntu abakirisitu bari gucomoka basiga mu isi abantu, mu gihe abo bakirisitu ari bo bagakomeje kuba wenda bakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza gusa. Abandi barahari kandi tugomba gukomera tukabyakira. Abandi barahari cyane kandi bazotugeza ku byiza. Ejo nashimishijwe cyane no kubona Muzima mu kiriyo c'umugore wiwe n'abana biwe basirimba. Barasirimbye mu buryo akari agasirimba kakoze ku mitima y'abantu benshi cyane. Abantu byabashimishije kari agasirimba, abantu karabababaza, abantu bararira. Kubera iki? Kubera kari agasirimba Muzima yatambutse n'abana biwe barasirimba. Buriya kiriya nicyo kintu kiranga umukirisitu. Umukirisitu mu bibazo ugomba gukomera. Muzima mbere nk'undi mugabo byatangaje kubona nawe mu kiriyo. Mbona ndavuga ati buriya ubukirisitu ku bantu bamenye Yesu buriya batandukanye n'aba bantu bandi bataramenya Yesu, kubera ko umukirisitu ibyago biramushikira ukabona neza arakomeye, ukabona muri we ukibaza se ko uyu muntu narizi ngo wenda no mu kiriyo araza ari nk'itumba abantu ariko ugasanga abantu bakijemo nibo bari kurira kumurusha. Kiriya kintu kiranga umukirisitu nyawe. Ariko Muzima ndagushimira papa, ndagushimira watweretse urugero rwiza, watweretse uburyo umukirisitu agomba gukomera mu bibazo, watweretse uburyo umukirisitu agomba gukomera mu byago, kandi ibyago iyo byaje ni ukubyakira. Buriya twaravutse no gupfa tuzapfa twese. Kuba twaravutse ni ishema. Famiye yabonaga babyaye akana bakishima, ariko nanone buriya nyuma y'akari akana n'ubundi hariho kubabara, haracariho ibindi byishimo, ariko no kubabara nabyo biriho. Ugomba kumenya ati akahavutse n'ubundi kazopfa, uwavutse n'ubundi azogera aho ngaho yitahira aje mu ijuru. Murishima cya gihe yavutse, igihe yakoze ubukwe, igihe ari kuvuga, igihe ameze neza, igihe yatsinze amashuri, igihe ibintu byose tugomba kwishima, ariko titwirengagize yuko no gupfa bizabaho kandi tukama tuzakira. Nari mvuze ngo Muzima yarambereye nk'undi mugabo bita Ndamayize. Pastor Ndamayize ni umugabo wama kabisa. Pastor Ndamayize ni umugabo w'imfura pe, ni umugabo nyamugabo, umugabo ukomeye. Ndamayize rero ukuntu byagenze, impamvu muzanye, umunsi umukobwa wiwe apfa Pendeza. Ndamayize nta hantu yasengeraga ngo areke kuvuga Pendeza. Izina rya Pendeza ryamuhoraga mu kanwa. Ico kiranga umubyeyi ukunda umwana we. Ababyeyi buriya baradukunda, ariko usanga umubyeyi afite akana kamwe agera mu mutima wiwe wose kabisa, ugasanga waragiye kuri ka kana, usanga nta kintu yakora atavuze ka kana. Mu nzu nimuja kujya ka kana. Rero Ndamayize nawe Pendeza yicaraga avuga Pendeza. Aho ageze yaba ari kubwiriza Pendeza, aho ageze cyagaragazaga kuko icyo kintu cyari kigaragaza yuko ari umwana wiwe wo ku mutima, ari igikundiro cyiwe cyo ku mutima. Ariko Imana ija kureba ubukirisitu bwawe ikwaka neza bagikunze nawe. Hajya neza uba ubona nawe uvuga ati none ahantu hapfira. Hajya uvuga ati no tuza uriya mugabo wo muri Bibiliya, Imana ije Satani aje kumugerageza, yamukuyeho abana bose, imukuraho amatungo yose. Kandi wumve se, ubu ngubu hari abantu boza gusohoka bavuga ngo kubera kwizera kwawe gabanya kwizera. Nimba uzi yuko ufite kwizera, reka twice uriya mwana wawe turebe kwizera kwawe, cyangwa tumureke utubwire yuko nta kwizera ufite. Abantu benshi bavuga ati nta kwizera mfite, ariko abagabo nyabagabo twagiye tubabona. So ikintu nshaka kuvuga, famiye yo kuyu mupasiteri mukomere,
twihangane twese, abanyamurenge rusange twihangane, buri muntu wese umuzi, umukunda, uwo bavukana, buri muntu wese yihangane akomere. Twari tuje kubabikira urupfu rw'uyu mugabo. Mu gihe inkuru iyo ibaye bene iyi ngiyi, baduha amakuru bakatubwira ati nimubikire kanaka, uyu muntu arapfuye, yitabye Imana, n'abantu babi babimenya. Ubu ngubu rero amasosho media yabaye meza, kubera nk'uko umuntu ari mu gupfa wawe cyangwa yakora ikintu cyiza bikamenyekana, biruta buriya kuvuga ngo azapfe tukabimukiriyo cyo uzumve gusa ngo yarapfuye. Ubu ngubu usigaye ugenda wagira gutya, kubera impfu zatubayeho abanyamurenge nyinshi, turi mu kugira gutya ukumva gusa ngo kanaka ngo agize imyaka 2 yarapfuye, ayiwe ukamubura ico uvuga, nguriya ngo agize umwaka apfuye, ukabura ico uvuga nshuti yaje. Ariko twihangane kandi dukomere, tutuze muri twe, nukuri Imana iraza kudukomeza, kandi abantu bose mukomere mwihangane. Twari turi kuri Ruta TV1, umunyamakuru rutazunguzwa. Murakoze, muraba agaciro, murakagira inka, murakagira amata, murakabaho, mugire umugisha. Murakoze cyane.